maana haikuwa rahisi kufika hapa nilipo leo. Njiani miba ilikuwa ni mikali sana, maana ilifika wakati nikapoteza tumaini. Akaja Mungu Baba mwenye upendo, mwenye huruma, akayafanya yaliyoshindikana, sasa leo yamewezekana. Ni nani aliye kama Mungu? Ni nani aliye kama Mungu wa mbinguni? Ni nani aliye kama Mungu? Ni nani aliye kama Mungu? Kweli Mungu ni muweza yote, akili zake sio kama za mwanadamu. Akisema neno linawezekana, akisema jambo linawezekana, akisema neno linawezekana, akisema jambo linawezekana. Haijalishi wanadamu wanasimama kuzuia, lakini Mungu ni muweza yote kuliko wao. Huyu Mungu amefanya, huyu Mungu ametenda, huyu Mungu amefanya, huyu Mungu ametenda, huyu Mungu amefanya, huyu Mungu ametenda, huyu Mungu amefanya, huyu Mungu ametenda. Umefanya hili, ninakushukuru, shukuru Mungu wangu. Umenitoa chini, umeniketisha juu, tena na wakubwa na asante. Wewe Mungu, wewe ni Mungu mkubwa sana sana, unatenda makubwa sana sana. Sasa ni nani kama wewe? Haufananishi wewe Mungu. Sasa ni nani kama Mungu wa mbinguni? Ni nani kama Mungu wa mbinguni? Ni nani kama Mungu wa mbinguni? Hayupo wala hatakuwepo. Huyu Mungu wa mbinguni, huyu Mungu amefanya, huyu Mungu ametenda, huyu Mungu amefanya, huyu Mungu ametenda, huyu Mungu amefanya, huyu Mungu ametenda, huyu Mungu amefanya.